daily graphic. Daily graphic say truth and accuracy every day. Just no krene nko no mo kana. Front page no story na wo ho no. Aha awofo bebre senia prof kasa na no vaccine shortage no. Na government moves to deliver vaccine. No your health minister na enra enumre around 5 honom no. In fact press conference na nka ense say ba so information as I say about so parliament onko briefing house no ba okotwen ya manankasa na afi omode call information ministry na ne oka ya ne say government abaya ye ni obetumi bia say enuro na ye de wo nkola na short no ebi beba na nro yi wo hwa na ye de wo nkola na 13 no emu miensa ene ye nibi na story start say eba amaya kan wasem 2 months atwam and I started say Ghana Health Service for pnumu Ministry of Health so monka bibi nkyerɛ na obi ampe so obekasa nti afi na ma keka no course na wo hwɛ nnomi ensan ya yenya bi no measles rubella no any your friend polio any BCG the any TB eka ho enti wo hwɛ nyarewa yi say ye bon kwala ho ban na ye nya no a ha adwen pa na health minister kasa no ni okato aso ne say nya no kreda say omude gavi eka gavi ye global vaccine alliance so omo ye nro yi a ye to e de bon kwala o say nya no kre say omude ka na we na ye global shortage an kasa covid-19 enti na ye nibi no enti on pese obi be kasa ye de ka na omumom de omo ye ni ombetumi bia say duro ne ye bi pe ye benye bi na e de awo won kola yi e na osanka to aso so say enya no kreda say measles akun obi ewo Ghana because yeti say measles ekun obi be say 20 years ni ebi ma ebium e na Ghana Health Service so G2 mu say hospital say okromu mu na obi anka say obi e de measles abaho ama momentumi amwa ama wahwere ne nkwa enti Minister of Health asemo de beto dwana and the graphic front page no government moves to deliver vaccines your good news as asache and as a short watch late last year and a shasia the bedroom match mu aye rain just ye keka mo be se abosume enan yenum nti so mutu ho na mo aye na oba Ghanaian Times da bokrata yi mu a ajwa arehosem bi wa ha se ye no no eye botia no na enkwada mienu ene wokrata feto so miensa ensuo ede enkwada no ko na wo hyemu a wo mo ekyese eye nano bnada ne kyese enre ya enre ya nkyese ahomachina na se ne nansa na dwo a ade akye enra ni ensu eto ye ntibote no ewo Gan South Mansini mu na no mo kyese enkwada no besie ne no wo mu se o mahunu se ba ko 9 years mfie krom ena ba ko mfie du ba ko 11 years na sese no kame ayese batan a ne ma atom sedie ya bebo enini bi na watie ne sedie koye na ye abrehosem na wo hyemu a eja no enase enso no yesa a ekowie ye no empenyefo komu nadmu empenyefo ekoho kokoshe eho akwan ene de omo betumi aye na yewra Georgia yisi ene ye penyi a wo hyenkete ho de ho sem so ewo atrenche mu aboafo adwumako ne ye nadmufo no wo mo enchen ena wo no ene semtwefo kasaye na ansa na ye beti wono de krompo no maame a asemi to no yentie ne nkyire mu ode maaye ebre si ye de no ono ye kowie chi ne mamienu ne mamiensa emumienu so de omokoye no running kama mkompo na maintenance atayo rana mesuda yana say ni so shut up from me bo yes we dan yem buddha rango abinim de bayo is ya fire for you na de enko mami bi adaroma so me me back to mu yeah many just be me come and achi omorade many na achi wires me de na me so mumu erade wan fa ba te ye jane mana erade wan fa college bata papa yes weye
deɛ course botia no ha ya arehosema esiye batan ne mamiensa edadem edan no modam no so ato ayira ma suswan no adwiri dan na agu eno modadem so na sesa o mafi dan mu edi omoko oba Facebook a efi omotimunie ene wo hon to hwe ha se ya eye suswan kwan ena eda ho no na abotan ye tintim ekwan ni mu ni nsuo ni mu no enya semkuma wotie de mama yi kan ya wo se de bia no so no to ayire o na dan ne muda enti ayire fa ho no ma na ewo mu ana twetwen ayire fa ho no ma ewo mu ana twetwen nra ye nua bema kofi agye ne kopie ho na wodi akire wo hwe se de batan sunu mu wo de wo afa ho se ne mpaboam na se wo kita nkwada so mo do so sedan ba kokora fi mu a eye yankasa sansa wo enafom na wani tua se me mana na mu edan so ani nkwada kam kwada tiem na bibia ni won ma betumi ayede ama wo ma na wo hwepa na wo mamienu a array wo hu asema eye papa enu abra me Adom TV na wo hwe mami esu wo su a obade oncheche ne re oncheche awusua re na de asie se wo ye batan yensre obade so ma bintu obi ada sanse nkwada mienu ba ko mfie nkron ba ko mfie du ba ko obanyim awo na so sa ya odie sa ya we emfiri muda adwoa me wura ho ankasa enura mesuye pa na wo se me hye me ho so sanse yesum yesi ye hu nkwada na kira kwan Aisha sama minti mama ne bi Running kama minkompo na mi maintenance. Patayo. Rade mesuda ya na seye niswa. Shoto from me bo. Debi ya sa sweden ye mbuda. Rango minim de bayo. Insi afaya fo ina de enko Mami bi adaroma. So many me back to him. Yeah, many just have been made comedy at your morade. Many at your wires, man, then I'm so mumu. Around the one for Bata and Yanimana. Around the one from College Bata. Papa, yes. Ere ho bonna ni ntia mintumi nkasa ne se me wo 9 ni bi wo ho na me wo 11 ni bi nso wo ho nti me hwe se ye mianka bata me de metumi bo akasa na nti wo hwepa na wo ba na junior mfiedu na ke odi mfiensi anoto aso na so de omoko uni hweye ya me ma de impare ye na run so de obade chichi ne re ochichi ne re na betumi achichi ne re na ye fi sa ochichi ne re na asemi mu a ye nkwa ashama de na entumi nkase nja ashama ne ekoso wo fa daily guide front page na adwoa ansana ye be kohodo owura bia on de no ho hu di sie wa kire mu kakra okay ma yentie di onu hunu ye sanse ye kan baby sase batan okita nkwada miensa be ma no wen eja owen no wo he asem ni si ye no wo ho bia na because ma me ne kasa no say ye nine so ne ma miensa nkwada de miensa ina so di omoko enti na be ma wo enti se be ma ka ho a na be ma no wen ebre be na be ma hunu se nsuo ne ba bia kwa na no ye di osori okoyin fa ma yentie
Say no the MPCs in NDC or bad time back and in Mamian straight away 11 and 9 years. Okay, it's not easy. Saying in the area, I did be you can't drainage. Now so they are doing their best, but the best is not enough. At least and now is your move any idea for Sunuko. But in Sunian Fia, if you broadcast and sworn ever until we have now 1 year honor, it's useless. Oh, and a young draining Fia I say on ma, it will continue happening. Where they are strengthening for, we know they are doing their best. And yes, they are not now I say, but yes, strong saying Tina Yam per se, a busy, isn't it? Be idle, dear Cassano. But unfortunately, Fufu and Tata, Bibisa, a busy. Abena, we now send your way a chiremo near hard drink a can say, Wooty baby, no, she no. Enya wo hompo na efi na ebegu ho a se wo betumi anka tu eboaboa ebegu ho chese enne na ebi ensi ya ochina ebesi sane a obatan na eka no de bia nsuo to na dan mu bibi seida da kro pe na ebetunti omomuti bebi ansuo no ebi obaka se enfi me ho nkrofo bi na eye na ebegu me ho anaso obi na esi dan de esi nsuo no kwan na ebegu me ho enti sane atie bia no wo nkwa na ye hwe wokita nkwala kra de no kra ya hotesim bibia se nsuo ne ba wo je wo ho sen na waje nkwala ne nso sen enti wo bi so obi o se menya bebi ameko wo hwese wo benya bebi akono wote wa na nsuo no any season na starting no na wade ya hriwo ye mpese ye beti biom bebi a wote no wonim ho dada wonim se hey nsuo ne to a eyeden a eba enti we no empropro wa kakra ye hu ye nie o we e wose Matthew 4 bam na mama ye hunu se nsuo na ebuba sa no de ano ye din nsuo eto na no benada ahomachi ne nyenso ketewa wo mframansu ye ka nsuo agya ne doso framansu wo mu etu te dan na nim se dan na wotim no enye sefu a mame papa ma wona moto je won kwantem esanse obi nim de besi ochina yesrem a ye hwese e benya ne a na owura no echim ese papa no eba asa no tumi kafa ne ka no kope ba bia park ya ba ye hwese benya sen no o park wi oba no na de besi anya si kwada no so ne de omko nti no ye hwese benya ne no ne abode ama wo oba Facebook a Kwame Jonathan wase abenade asem wo de ya rehwo so ntumi nya isu enye wo nko a adwuma na ye ntia adwuma na ye ntia amebeko wase Ghana ya rehosem ena toku prince wase we de ya rehwo dodo mia me mame ma Grace Apenten wase abena no pa mama me reho pa ma wase reho sanso bi ma na ekono no ano no kwada mienu asa aboso me nkuna kwantuo diaper bo fie nkru fie du baako de nyame pena na woye na yebekọ yenim efie ajo ampacho yenko na sister Sandy Raha wasan fain wase piepiem yekọ yenim ani yekọ ashaima sene ya medi kai yentumi ni nkomo yi ayembo ashaima wom na oye daily guide from page mu be hu se ya chinkrofo bi a omutiti form a yeyi omuntade sene a prof kan ye wo interview mu ase ye wo war zone na de de asemi na ba me sure say by now they what be say 21-year-old military man okra ye so kwa akosra ne maame na wofo e wo ashaiman taifa wendu fie ena yakowo ne sikan sesia no watua nananom ewo nsiedo na eyesa na ayam hihie eya inti military fo no nso efi Michelle camp etu omugu kronim se enie omo kwa akoye omo amu investigation omo achichichichi omo mbechi omo inti wo hwa be se no ayese ye chi be se 180 omo ti form omo ti ewiem nsuo omo ti musa na ye yi omo ntade omo ti hono na ne ekoye ne se maame na enra Adom Joy enuanom Joy for ko ho ma ma yen maame ne ye frɛ Sherifi abemu ya watu anananu wo se ne maame ye frɛ no efi akira na all kasa no o se onya akọ se ne ba no ye pese ne ka ne ba ne ho asem efi military the supervisors honom no eno bi se na me ba no waye den waye boni bia na se wo de wo ba
fa panyin bi ka wo bra and o si panyin bi say sheriff why they o say supervisor they say sheriff die ye ka omo ani so ehye wo ha on ka wo bi on te sa onye ehwe ba wo de eni panyin bi mbra nti se de omo ka ye no o te hono wo esi niama se eni emewie no mako o siesie ne hwa na ohun se nkrofo abo ewra fie hono na se ne omo bo wra fie hono we hwe ne phone so anu ahwe maami yenim we hwe ne phone so anu ahwe maami na enim enti se ne omo hwehwe n'enim no wanti ase and o si o hwem ba ku phone o hwe phone ni fi ne nsem onko hwe so a ne ba no ne ekuna oda hono na se ne a ohun ade o se na me be so kra me se o be fi na ye de na afi de ye ku no se afi na ohun ni oye ne ho na interview no tia kosi end na o se ye ma no opportunity with omo ye ne ba ne sa anko be ka che military for no so mo ma no mutuo ne ba ko no mo mutuo because omo say na de o say me ba ne mpe ne ho asem enti senia obia ka se senia shaman soldier for ne ye na enye no ye ti ase esa na nso anka Major Muhammad de ba betwa mu ko ye say ye hwe bibi film because ma me ne kasa no say akwala no ne ba no tama moja ne nu no okoya mokobo obi pono se omwa no obi amwa no ye se e bi oye kronfo obi ankasa ne ho ye frɛ assemblyman na wo area ho ashaman taifa assemblyman se wo ho na wo te ye nka ne e kafa wo hu ibrabe yi wa no ye se ye frɛ wa ye se bra na beboa na obi awa abrantie isi kan na owu no wo se ye nya no na bi oye kronfo assemblyman ye nya hu wudin ba asem no ne akosi no se wanya hwe amfa ho a wanya ade soja fo no nso ye beka se ni aka ne se munya na investigation ankasa enkoso ne enchi omo ebeti because na mo de helicopter ne mo cars ne eniama ko ho no ehu aba kromu ho pa nti ye be sere se adwobreo ewo ashaiman se ne be ya ne esese banbofo ye no omutumi eye abra besia mate na medu baba de Ghanaian Times da bokratanim wo hwe ha say ya justice kwasia ni yeboa e wonfinifini na empenyefo so a womo no ekeka ho eka National Labour Commission na wo hwe mu a se ebeye na National Labour Commission benya kwan pa won befa so na eba no enwumanyuma ene ekwakwa wodro wo man yi mu ne de bia no bete asomasi obenti ekwo wo se na ye strike ena we mu se na adwuma no krampo ne yenye ena ye twen ye hwe we efra ban ye ni maban ye ya yenye adwuma ne sa ne ma ne nyina no wo se eho akohia ese National Labour Commission be pe kwan pa was the right procedures are eba no salaba issues ni nyina omode be so ano se de be ye na aye adwuma kase ye tabeda judiciary atemu adwuma koni so no ebe kofom esanse se koba na se NLC eso ano na anya yi a na wose okokodan wo mo ene ne wose court declare court enso mo se mo strike o mo kono anasa na mo mutu no wo mo ntwensen wose wo mo empe kwan pa na sa asem nya beto mo na so a womo beso ano krompan sana ababedru womo atemu adwuma koni honom na womo nsoso ade akire na wode nsem nyina kwato dwa ebra ene National Labour Commission empenyefo ekọ ensra ewo ye Chief Justice na so ye ene wode nsem wen ekoto dwa ewo nanim inteno so ye futu a ekode ma wom na wo hye abadwako a ekoye no a na womo edroso na Justice Kwabena Asuma Nadu wono ye chairman edema National Labour Commission no wono na edeto dwa ese wo hwe judiciary no ene wo mudwumade omudi omoda sonkom na eba no oman mu emra ene ne se beye yie so omanfode mra ne beye adwuma ne nyina no mo ena so ene sie enti omo ye stakeholders a eba no se enwuma ku ahodo ene wo mo entemo enkitahudie ene ekasasi a wo mo so di akotene enti omo hwe so ma yonkofa no bekoso agina yie na ama ensema ahodo beba ene ebribi ombebo mo apromo so no wo mo bagi omo so no ho asem e wo Ghanaian Times the bokrata ni fa etoso edumiensa wesu ne yegina adwo a wawie wo ho na anope na poso de bre wo no yedi ne nyina asi eye latest for your partner for life ena agbave Herbal Center wa yare safie wonum ne boye chidom em yedi nsem